Usembut Menteri Rangba Jelau ba Prestun Tensong ulayathu bana kaliang ka sarkar jelaru ka sngau yaha bi jing ai jingmut jong ka sarkar India ban penrung ya ka subjek Hindi hadu ka kerdan kelas 10 haki school baro haka jela. Habai keran bakilal pathai khubor na kaliang ba Tensong ulaong habai dei ba ka subjek Hindi nadu mensyuahi labu bakan long ka wei ki subjek ki badan kam om dei ban sngau phlai kata. Ula benrap da kabaong Henry kane kana mod banong ban pendu pendamno ikaktin lajong lani ikaktin pareng. Uba prestun ula ai nuksaru da kabaong lada leksha Delhi barabor ngidon kam banang ban kren ikaktin Hindi bat kane kamdei ban sngoper jai benriu Henry don kam mikilong din ke ba menta bada kumno ru kinshim ka subjek Hindi hadu ka kelas 10. Ula ongru ba omdai ban sngothu baklai ka jing penrung ka subjek Hindi haki school namar ka jing pher ba ka jing dawa ban penrung ka ktien khasi bat garu haga kernit ka bapra jong ka riti sensar ka ri haga bayadei ba ka jing kenthop ka ktien khasi bat garu hapo ka kernit ka bapra na kaliang ka sarkar India kadang bishar ikane bat na kaliang ka sarkar jelaru kadang budin ban penurlong ka jing dawa ban kenthop ka ktien khasi bat garu haga kernit ka bapra jong ka riti sensar ka ri India. Abin kalong kami ya, kami deh baca subjek Hindi. Ngatrai ini dulu kami selain nilapu, bahkan lo kau ini main subjek, ya ke subjek Hindi. Dem deh bang semua pelai kata, ikwa kaita dari India jongi, laku turun, bahkan lo kami subjek yang Hindi. Nilai kamu empat penuh, bakin pendu, iya kakitin lajok. Lani ka clean English. Ni kwa baki school baru ada sekolah. Nampak pi, hanya dua di sini sisa. Abang ilaj meeting siya dali. Ilan kami gini. Dia kata kita mengalaj mana menurut. Ndai bayar komunal. Ndai lokasi sisa kalau mengidon kam tapi generation ke bangta. Laku untuk menurut sim harus standar kelas. Ya ka subjek Hindi. Ndai umma mau si haga juga poru kaput benong ke sekolah India. Bahkan om kadipun bah Pinam sim show yang English, le pinam sim show ya ka local language kala jo. Kena kada kajik sekali winjom ni nak sarkar kalau ba. Kan ni ka subjek Hindi kan don. Bagi pun di hati nak buat kidai dia kaban nang ya ke Hindi ko bangogi namang ihapan ko naglang bad kamin lang. Dia kata kadi ka ba ngalas ko bandok ba nakalian jom ni ngimday ban sutu bakla. Ngimday ban ong bakin post do government of India. Tenreng is sutu dia ke reality. Bahab niya iyan na bingilay kibiting na bingilay isa ng suno mentang di Papua di Lok Kren de Beteni ya kamput mentang pada bagian ada ke Beteni kampung kita berkelanjutan ini ke komen of India agar bisa ibaratkan itu nama kita languages jika tidak perhati kita pasti language ya kan itu proses kerja pasti tidak berkaru kan itu resolution beberapa saja ini kuah iban budin ya kini bala kamu tin kasih betul jadi iban tin